Masimbonge, Masimbonge, Ba buhi ba Masimbonge Clap and Tap Show la moela mona ke Teboho Masimini tsatsing la ka sheko re ka mona ka Bloemfontein hlopheng se bitswang Bloemfontein Mighty Creators o tlo ba le rona re tlo shapa Clap and Tap re tlo utlwa ditaba tsa sehlopha sena o ntse o sa lebale le wena mohi wa Masimbonge Clap and Tap Show o ka re mema le rona ebile ha re kgethe nku ka pere re amoela dihlopha tsohle re bapala dihlopha tse ntjha re bapala dihlopha tsa khale re bapala dihlopha tse tsebalang le tse sa tsebalang empa re kenya manala haholo dihlopheng tsena tse sa tsebahaleng dula le rona Jesus.
mamela Masimbonge Clap and Tap Show. Jolo ka ke tshilo tsatsing la ka sheko re ka Bloemfontein ka Freestata re tlile sehlopheng se bitswang Bloemfontein Mighty Creators. Ke na le mme mona ke e mong wa bathomi ba sehlopha sena ke batla yena ka itlhalose hore sehlopha sena ke bo mang o tla ka ile sehlopha sena yena ke mang lebitso la hae mme dumela. Dumela ntate. A go bolelle ba buhi ba Masimbonge Clap and Tap Show hore mme ke mang o tla ka sehlopha sena ke bo mang o etsa nang ka sehlopha sena. Mme ka lebitso ke le bone Mlambo. Sehlopha sena se lo se bona mona na ke Bloemfontein Mighty Creators se ileng ga se qala ka 2019 ka August. Jalo sehlopha se sa Bloemfontein Mighty Creators ke sehlopha sa kereke kapa ke sehlopha sa ke sehlopha se ikemetseng sa motseng mona ke a bona mona ka re kerekeng. Sehlopha sena jwalo ka ho se bona tjena ntate la re practice ka kereke ke sehlopha se ikemetseng. Okay. Ya. Re mpa re practice ka mona wa nche ke tulo e lokileng. Le me ya bona khona phutulwa ka mona. Okay. Ke batla ho bapalla babuhi pina ya pela tulo se tshabehang. Ha re khutla mo re tla re tlo phura le shetla re jele kwa mo ka Bloemfontein Mighty Creators.
le rona mona ho Masimbonge Clap and Tap Show ntse ke na le mme Mlambo mona wa Bloemfontein Mighty Creators ke itse wena re ka Freestata re Bloemfontein ka locationeng le bitswang Namibia kano ka Namibia kano mme Mlambo a kon hlalosetse sehlopha sena ho fitlhella ha jwale le na le di-album le bakae sehlopha se ebe le felletse le batle ke a bona ebe le felletse ha le baka ntate Tebo mona sehlopheng senana re 61 ha ra fella mona ha kana se re fihlelletse album e lengwe e lo reng re la ga etsa di makatso sehlopha sena le 7 months fela tja se record ntate re na le album re na le DVD ntate rena tse re di fihlelletse go fihlela ha kana ha re lebo wena mamedi wena mobuhi wa Masimbonge TV ke batla ho bapalla ke batla re ke re tsikinyehe ke batla ho bapalla bona ha ba re ke lala ke motshepi
Masimbonge Clap and Tap Show. Ke itse ho wena ha re kgethe nku ka pere, re bapala clap and tap kaofela ra itidinya clap and tap. Ebile ha re kgethe re bapala dihlopha tse kgolo, re bapala dihlopha tse nyane, re bapala dihlopha tse sa tsebahaleng le tse tsebahalang. Empa re kenya manala dihlopha tse sa tsebahaleng. Ke na le ntate mona, ntate ke organizer ya sehlopha sena sa Bloemfontein Mighty Creators, ntate Dumela. Ke kopa o boletse babuhi hore wena o mang, o etsang hlopheng sena. Dumelang babuhi. Nna ka lebitso ke Bala Tumelo. Mo sehlopheng sa Bloemfontein Mighty Creators ke nna organizer. Ke nna ke organisang di-trip, di-stage, everything e tsamaisanang le organizing ke nna ke etsang. Ha re lebohe ntate wa ka. Ntjwetse sehlopha sena jwale ka sehlopha se setle hakana se seholo hakana. O batla o se bona kae jwale ka o organizer, o bapala karolo e kgolo haholo. O batla o se bona se le kae dilemong tse pedi fela tse tlang? Ntate lemong tse pedi tse tlang ke la ka tsa ho bona sehlopha sena sa rona se le hodimo jwalo ka dihlopha tsane tsa bo tse tshwanang le bo Lejwe la Motheo, se re ipona le rona se re hlahella mo TV show tsa bo Dumisa, re ipona re na le bo transport leng ya rona e leng hore ha re ya bo di-tripping ha re sa hlola re etse re rapatala hobane re na le ba bana ba sekolo, batho ba sa sebetseng wa bona ntate. Ha le bona ntate ba mametse ba teng bo rakgwebo ba mametse ba utlwa ditlhoko tsa lona. Wena mmuhi wa Masimbonge Clap and Tap Show, e re ke o bapalle pina ke o festivala sa bona se monate ba re ho wena ngaka ya lefila dibe.
Masimbonge Clap and Tap Show. Re tidinya Clap and Tap. Ke na le mokwetlisi matsatsing a ka jeko ba bitswa bo mphathi. Na le mphathi ibile ke mothomi wa sehlopha sena sa Bloemfontein Mighty Creators o se thomele mme Mlambo. Ntate wa ka dumela ra grete bogole kae teng le ka ntate a o re le bogile mo ke kopa go itlhalose le ona ke itlipo hlalositse empa o go itlhalose ba buiki ba South Africa ke bua le bona o ba jwetse o mang sehlopha sena ke bo mang re ke tlale ke dumedise South Africa yohle ka leina la morena rona Jesu Kriste le mopholosi ya kileng a re lwanela letsola ha le dula ntse le bona hetso go rona ka metlhabitlhe amen South Africa amen ntate re kile ga nna ra ama le mme Mlambo ke la nna ra ama taba hore le na le album thank you ntate ke sentse ke le mo ke ne ke re o buang ke boy ke le no founder and choir master ya BMC Bloemfontein Mighty Creators ha ke kena ke araba potso ya gago re fitlheletse tsemena Mlambo a di buileng le CD ya rona ya pele e re entse mo 7 months in choir se butswi ana le DVD e re tlo go entsha lena le yona re tlo go etsetsa launch le yona DVD ya teng ba re tse batla go e bona then hanzo o sontse emetse go tlo go bona launch ya rona ya DVD o ka kena mo rona ka re thola mo YouTube o ka kena re teng mo online streaming ra e bula gaufinyane into this time ka be se le rege Facebook page re teng o ka re thola Twitter re teng ke a le bona ntate wa sehlopha se seholo hakana hangata go ba le ditlhophetso tse ngata go na le ditlhoko tse ngata tse bang teng sehlopheng a ko re fe hanyane o ka lakatsa go etsahaleng a ko re fe di-challenge senyana tsa lona tsa Bloemfontein Mighty Creators ke a leboga ha ke fumane tšhono eo ya gore mohlomong ba teng borakgwebo ba ba dutseng moo ba ka utlwa se BMC e se kopang re ba le challenge ya transport re ba le challenge when it comes to uniform a bona ba ihlahlile ke dilo tse di surprise tsa bo maobane tse di surprise tsa maobane re ne re kopela ko borakgwebo re atumele re le Bloemfontein Mighty because of re fapano go na batho ba dulang ko diplekeng tse di different tse leng for ha tshwentse after practice then go ba buima for bona for ba fitle ko gae e ka mo le no yena bona ka re sentse re shotanyana go ba ba tshwentse ba tlogekwa re ne re ikopela fela ba ba teng borakgwebo ba ka re thusa ka transport ba ka re thusa ka uniform re la ka tsela go kena ka mo teng ga gauteng raka re lo kena ka mo studio sa nnete ya no go re le gona re gona o kreya publisher ga ikopela re le BMC a ngwane so re mamele mo teng mo ha o hle mo ha o le re kulike lo atamele wena gona go atamela Kriste mre ke a tshepa ba mametse bo ra dikgwebo ba utlwa ditlhoko tsa lona ke batla ke re tsikinye gape ha re ba fe le kunutung le morena ga ya khutla ke
wena mohi wa Masimbonge Clap and Tap Show e se fitlhile nako ya rona e fedile nako ya rona ne go tshwaretse jwalo Bloemfontein Mighty Creators ke itse re ne re le Bloemfontein tsatsing la kasheko pereng e tshweu singangata le babone ke sehlopha se setle ka nnete ba bitse ba founele ba bitse ba tle ho wena ba bitse kapa le kopaneng le sehlopha se ke sehlopha se setle o kekebe wa ba wa swaba ha o ka ba bitsa Bloemfontein Mighty Creators no ska lebala le rona ha o batla hore sehlopha sa hao re tle ho wena go etele o ka re fumana Instagram Masimbonge Clap and Tap Show o ka re fumana Facebook Masimbonge Clap and Tap Show re teng le YouTube o ka re fumana ha re lebohe bye bye Vale.
Salilu amboraku Otu satani akajabulanga